ما سينا كنت كاتيتا الناس تزمر تتقافش تضرض تاني سافو السجن. Ouais. Et justement, les كاين القبيل تشكيل غلط أصفر لسنك تفرغايا. Je le dis à l'antenne. Moi, انت دي تجينا نذنك. Ouais. وتشكيل رغم وتشكيل غلط أصفر لسن يعني Quand même l'âne. Non, bien sûr, je dis pas l'âge, bien sûr l'âne. Je me déclare l'âge, l'âne, bien sûr l'âne. Mais طقس الشميتك طقس الشميت ولا وقريل هذا. شاركينا بالك في السؤال كان بالضرام بس كان de façon لحد. كان أصلا قرص. بينا حتى ولاو مسلمين ما كاش سلاح ما نديروش السلاح ندير السلاح بركم بالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكراش يخوفوا فينا ربي قالنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ربي قالنا في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام L'Union attaquait militaires et policiers algériens, mais aussi les civils, avec des barrages éclairs. Au mieux, ils rançonnaient, au pire, ils tuaient. Ou bien encore, ils volaient des voitures. Et qu'est-ce que vous faites avec ces voitures? Un attentat, un assassinat, un pillage. Nos frères ont fait le hold-up de la poste. Oui, et où? Dans la capitale et à Médéa. A family remembers Katia, a 16-year-old girl murdered for not wearing an Islamic veil. She was gunned down a few meters from her home as she returned from school. Just before she died, Islamic militants had issued an ultimatum to local women. At first, Katia's father had wanted her to wear the veil for her own safety. Bien avant l'assassinat de Katia, on avait déjà appréhendé cette fatalité. C'est des voyous qui se mettent à côté des magasins. À chaque fois quand elle passe, il leur disait si ne vous portez pas le hijab, on va vous tuer. In the end, the family decided to stand up to the militants. They ignored the threats. Et on a vu quelques-unes qui ne portaient pas le hijab. Elle n'était pas la seule. Mais elle était contre le hijab. Elle ne voulait jamais, elle a dit un jour, plutôt mourir que porter hijab. Many of her friends, including the girl who was with her when she died, had now begun to wear a veil. Bon, tu sais, il était à côté de Katia. Après, après, il a fait signe de main caïna. Elle est partie en courant. Katia, il a tiré dessus. Un mois et demi, vous avez un mois et demi. Quel cas? Dans le fait de me faire les bannes, tout le temps. Les bannes, Like thousands of other Algerians, Katia was caught in a conflict that was not of her making. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste, réfugié en Suisse, appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du Fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période.
mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. C'est la République islamique rejetée par l'Algérie qui ne revient pas à Rome. Mais vous dites qu'il ne faut pas donc dialoguer avec le fils. Mais avec qui faut-il dialoguer et comment la paix peut s'amorcer en Algérie? Le GIA m'a séquestré pendant 16 nuits. Et je ne veux pas être aussi avec un pouvoir qui m'a envoyé 5 balles dans la peau. Mon espoir, je l'ai investi dans le combat de Djaout, de Boussibsi, de Saïd Mokbel, de Saïd Saadi, en Oranie. Oui. Aujourd'hui, la seule région qui reste inaccessible à l'intégrisme parce que le mouvement culturel berbère est implanté fortement, c'est la Kabylie. Et c'est la seule région qui reste, c'est le seul bastion qui reste à l'intégrisme en Algérie. Et je voudrais que toutes les autres régions d'Algérie copient sur la Kabylie. Parce qu'il y a des régions où ces gens-là, où ces assassins vivent en complète autarcie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été libéré par ce groupe islamique armé, c'est parce que la Kabylie s'est mobilisée? En cette soirée du 10 octobre 1994, la peur avait changé de camp. Les intégristes avaient peur. Alors justement, vous parlez de votre libération. On va regarder ce moment du 10 octobre dernier. Pâle, amaigri, les traits tirés, Matou Blounès tombe dans les bras de ses proches. Il les retrouve en répétant « C'est un miracle, je ne croyais jamais vous revoir ». Les femmes et tous les habitants de son village, Taourik Moussa, l'attendaient. Chez lui et dans toute la Kabylie, c'était la fête. Alors qu'est-ce qui s'est passé? إذا كلنا نخمم على الجزائر، نخمم على ديمقراطية، نأجلوا الاجتماع تاع يوم 6. نأجلوا الاجتماع تاع يوم 6 وما يديروش مجموعة من الأحزاب، يديروا الأرضية ويفرضوها على الآخرين. نأجلوا يوم 6 وكل الناس تشارك. كل الناس تشارك. المجتمع المدني، الأحزاب الأخرى، الناس وزلت سمنات ذي عذو انتو ذرث ورعاد سطفن الحرارة ثم طفن تتنجرث كفاية. الشطح الصواب ماضي العثبور ثيد نتسدر عندي يلو قبيلين اثن قصيد اثن السحضار ورقبل نثيجي هاين نتسناذين هادي توافد نستهرين السيسة بريد اثن النجار ندا نغب ذرو ماذي يتقوب عين نغنث زيكي إذ السنغ ذا ناقي ذا زاري سار نظفار يمسحها فاقي مو ماشي ذي نكوني حسن يساعث بنثيك ليه الدولة سنت في كازوغار تشفامد انا واذ بويا عليه اذ منو يقلي ثبورث للموت ذا المنكوار ولا يغار هاد نستقسي اذ نحنحيه وكل ولا يغار نار جاسر من سنة الصغار أمس درار وريحك مخص يغرى يزوار ولا يغار نار جاسر من سنة الصغار أمس درار وريحك مخص يغرى يزوار نافوس للبطليت والقمل غلس ذو الشار إلا صلصة مسنودم يغما يجون الجار شقر نسدي نتصعرف تموت نتزاير شقر نسدي نتصعرف تموت نتزاير دوغرم 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 ثبور ثكني وانتظر
ما تغير ما الضرقة نتسارو 9 أيام ولقي في بوم بن ثبور ثكني وانتظران ما تغير ما الضرقة نتسارو 9 أيام وعرضا تشريح في السكور ثوريق النعام الدواسن شريك ثمور ثاني فرسلونا مارسنا يثمى سنقل الجزاير مارسنا يثمى سنقل الجزاير سكورو 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 من يسندث وشاد هاي نشوم سجن غيفغن يجد في سياد ما جدي ونيدي زغمن يسندث وشاد هاي نشوم سجن غيفغن يجد في سياد الجزائر ثقنا يسطوضن في مطورة تنايكار السوسي ربا الشيبون مدي سني دوار يعطلت يجبولي سكراتي فرسن يعطلت يجبولي سكراتي فرسن سكورو 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 فشف صور تسنيد سود المثال ثروة الحلال وسنشني لقيد خس يبدا غلاظ فشف صور تسنيد سود المثال ثروة الحلال وسنشني لقيد لكن يبغى يزلزو زيلال ورنخل فابريد يدمر نادي الحمال ورنفق الجيل الصلاصل وصفى العقل سينزو الجزاير الصلاصل وصفى العقل سينزو الجزاير سكورو سكورو سكورو